Menta kasngi kipat ba kahima langren kilalitur sa office jong ka KHEDC ban panjing pensai habaya dai ba kajing bampa ka district council ba kihima kendon yo undong ai jingtem. Kani kalong khnang ba ki khun ki hajar jong kahima kintem. Uway na kirorang ba balawan yashim benta uloong ba usim ba ka district council kalathung biang umshim labo ya utaw officer. Kaway pat ka benta ba penbitar yaki kalong ba juai ka jingkhen ya ka jingmi jong kahima nre la shuai tang ya ki yo ki hat ba ai wai shisen chisnam ka balum na ki wei ki jinglum ju penpau sha kahima ne ka district council khamtam lei ya ka pisa ba ka sorkar ka siu ya ka bai jaka banshna surong kaba kahima kadai banyo san phau person kabamut nyau klur tingka nrei kani kamshai ha kani kasngi da kispa angut ki pajba kilapoi balitur sa district council nrei nakaliang jong ka district council kalakhang ya ka khardop bat panap da ki pulen khnang ba ki pajba kinamyo bandrung haphalau jong ka district council kumba kapau nakajing perta kini ki pajba bala lectur sa district council kalong bagi kwa banyo ya kajing shai hakabaya dai bat ki kam hima. Kani kadai kacing kwa jong ki khun ki hajar ka himalang rin lasuk thu bamenta kinang up ya ka jubab na ka district council ya ka jingshai ka baki kwa banyo wan ban nyerap terentat kay borlem ta kini kikam ini itu kumpala keren orang ba begini bagi jingkwa jongi banyo jingshai na uri stit im ha ka tu pesni ba long dor ba kata kamut hakanya tarik tinri sum sa yang ni berkeli buat semai yang ni kena ke jiksai kalau ke jumpa sai ke jongi kalau kau mengijuk keren ba da ka disrosisi ka tha i ki kli usia jo ki hima bro ki bandon lo jo public information officer knang bai kinu ki rajobar ki kam jo ka hima ki khun ki hajar ki te u register sim jongi ya kata kakam klem thung wat la los impiki bun senam lu kabaa kajing khen jing dia ya kisah kipilan jaba hima ju pen ilut ya kijing ni pen itang ya kiyau kihat kiwa long ban list sisin sisnam kabatam nang ta kabalum naki bai tawar kabalum naki bai pata kabalum naki bai rinu dukan bat kiwai jupen i sopat ba jaka hima ne penpau ka budget ka sumet sa council khantam lilai ya kata kapisa kabaka sokar kasiu na ka bata batik suro kata kapisa lat compensation ka ba ong baka baha jaka hima ka desan 4% kalong kumbay nyok lur tam ya kata kapisa usuong ba la pediang ya kata kapisa la asam sekibat ba la asam seni satai rek sampen i ya ka statement ke pasyai uklem pen i lu hakabang ayu ba labu ya kata kapisa nya ka hima nang ta hakapor ba bisyar kata ka magistrate ba inquiry ya kajing keno ka jongi pasyai u uklem produce ya ka passport jong ka bank bat ya ka bank statement ka ba rung pisa pat kabadro ya kita kipisa coba hima kedai kita kaba ngingi sa apa umdum nang tasisu poi sa kawai kapang kaba uong kumba lakren hakim media hakim bisinya i uong ba ka himalang rin kadon kata kalau sim kabamut kedai ke jong ka kus imyong kabadai tang na kayin ke jong kata ngai tu yuti bakalong ba kelas sibun temar lah himalang rin jongi kalau sim jong ke hima kelak ada pok syai ya kata kalangan pila pada tangli laus im jong ke hima langrin nang tai ri kenti ru kala pau syai kum kata ka sok meleng kadai kari kenti jong kata ka long im li nang ta kata ka no wayau kadai kari kenti jong kata ka liar im yong de ka bamut ba kata ka khendau ka ba ukam no kenti mo u haka kerten jong ka mi jong kala long ba bakla namar ba tatum gelis kendau jong himahi kadai bertukut haka kerteng jong katrai kendau kan bakata di klepau itu kenang ban ya sai balai galong kumta kani ka kendau lalangat pila kani ke jikam nang peti jung kala dei kesin ke balai
Apa nengkong ia kedai kesenam katkan rais pak dari konyo. Lakam dikenti daga dau dolising sim jaga himalang ring. Ujidan sing deputi sim jaga himalang ring kebang udai ru parat kenyi jong ubat noktai nangta empat kata kamahdai kepan hasya. Iwan ban register property hamar mak nang ni ada smosil ban yok pom kiding. Nakan ni kalau langam tila berpendetang ni. Dehang ta ki pai ba kiki bat kapoi syadu pakai himalang rin hau tau senam dan skripsi. Ya kesencar ka kadar hapet hinang ni ada smosil. Ya kejing pen IY agent ya kejing ni jo kata kalau langam tila berpendetang ni nak pen IY daga ustu komiti ya kesenam kat kendai smak terpok pra. Bat kat hadu bandakut kata kes kedai hakas nam hat kentai spa nyo po maka ustu komiti jong ka United Khasi and Chanti Hill District Council kata kasnan kal ai karai bahkan ni kalau langam tila berpentang li kedai kendau jong ka hima kam de kena peti jong nuru bat halor kata kan orim ki pai ba gila bitari usim namar balai ba perlu ya ka hok ba joki ka District Council hakata ka for tambar si kan hap kondok ya ka referendum ban pen i ya upat nong jet sim la kitang sani ni am ya kejeng lok sim jong tau sim do hang ta kapot hang ta ha kata ka referendum sim do la du no ya kejeng lok sim namar balai pai ba kim kasyan kedai hang ni ru kumju menta ni dawa ba nakan ni kejeng bom syai kejong uni university sim ka ba kham sultanat ka ba suk ka basan kalau bah baka ustu komiti kat menteri kampung lo keboleh dan ustu komiti atas dapatkan respect nyupo kaba dei ban kondok da kata referendum ban pensisa ya di nok sim la kidang sani na ladau ladu ya kejik sani la di bentuk sim bat nila hapan sim tamai dan we itu jingkam penbisar isu pai ba namar boleh bala su penlong no penti jubor ya kata ka kendau jong hima halor konong rim ba ha kasnem ang hat kendai spa prapopra kami i jung bila pen i ba kiyo no penti ya kani ka kendau lempa ta kejing ristar jong sim kasnem hat kendai spa hat san ni ikun ki hajar ni tip sai berkata kadi dokumen besutau nomor boleh nadu badan kehanatang jong himalang rin hadu kesenam kendai spa rapo praswa ban kamri kenti maki laju penyat hi tang daga hima kadai hi kam no peti jong hima nakta hakopor bolong aktif imu niu parat kini jong panok tei sansnem kata nadu kesenam kendai spa niu pau du kesenam kendai spa niu bosan tu penyat hi kum kamar hima ulai odroru ya kapai kendau tik surok jong pasokal kapai caciliang jong nikor hakas nam kat kendai spa nyo pusau la dulu haka keteng jobe hima den rei ka basosi ba hakata kas nam kat kendai spa rapo pra lapan ni de kata ka dokumen ko boong ga de tang kanu peti joki si de yang ta baka dobar hima ka saya lek persya kadawa ban wanno i kata ka register kendau go joki lengbana kakut kat hadu ka bakut ujot sedang ni na diskonsil hakas nam kat kendai spa kendai popra la ai karai bagani kedinga kendau juga hima hadin kata la apil syahikut kahikut pedi kapan kai yang sendiri diskonsil ba ha ekspat ya kata kadulir la kalong ke besisa ni em dai ha kata kesenam arajar ke bangah hingga lo apil sim juga hima ni lapan imbiang ya kata kis kat bagani kis kanak sakut slupok ba kesenam kat hakas nam araja sipo uni uban nokte ikun jong ketumi bakam riketi la yolong akting sim dai hang ta ba ulala pen pungu yaki bakrau yaki batri jong hima bat pan penkut no i kata kakir halor panong rim pan penlong no ketilang jong ketumi jong u bat jong hima bat kisapop ya kata ka manajemen bukum tiban menteri kam da kata dei su da ustu doban jong hima tin ring nyimla berpediang ya kata nadu nakta la yan dakis tersiter mentah kakis bangimla berpediang ya kan dijung pelong no peti jung kadang sakut ha takut jong ujot jong ka District Council Janci Hill District Council nomor banang ni kinong bicara ni la don tilut kim don tisu berpisah de halor katakan orang sa transparsya juai
Di kajing kerpat kejongi kalong ba nang bangin ngat nagkakerum-keram nang bangin songsuk ukun haja kau stu komiti jabat sosial kubangta snubha makan kondok kata referendum tes ya kajing syani jo ukun hajar kibadai kinok susim la kidak syani ni amu lada kamu majoriti kadang dan hau ngingin hakumu hiu uku muslim berada kamu majoriti keladu ni nak dibenjok tak kau ipat ke election sim tika song pai ba ana makata kade ke kubga keriti kedustur jong ke himalang rin ke zoni pataan tu kalau kuntah kubli sibun kaput-put